بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sila Allah subhanahu wa ta'ala, dari naisab kita ni dia sim waktu kabiaksahan bumanat naisab kami sim pangadian kabiaksahan sing kita niyo hamaudo taniyo bunga sim pag-iman serta nasi kita niyo pangadian antara sin murid Iban Guru. Mga anak apo namo atiranan sabarang sinabutan sin pagpamahalayak ini murah-murahan pangayoon tanu junjung pangayoon tanu suhud hisuhud tanu ibang junjung tanu pamahasud si maha tinggi bangmayan kita niyo makasudda ibang makalamudda amanga ipon niya kalasahan niya rin dia dunya sambil paadlaw gana-gana amin magtumbas na singil na hinang silhisiw si manusia naghinang haatunan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala madawhat niya na damit kaya ni siw-siw isab inaginang haatunan naglamod-lamukay damit kiyan inyad tu matay maknyara
balikan na to suhudtan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala hipangindua harang mayan kita niyo insyaallah ta'ala makalamod dahil mga ipon niya kalasahan niya dahil di dunya sambil paadlaw kana mga kataw-taw manguran mga anak apo na mo atiranan iyong pangadyan tanyo limaway amo na inhilo singguro pamurid niya salta ini na sinmurid niya in ilmu in katan ilmu marayaw pini niya na in pinakamarayaw biyog bukan niya amo na in bunga sin pag-iman himinang sin kakuyagan sin Allah ta'ala karidaan niya salta tumangkis dahil hinang mangi kalna hinang mangi pataon mangi pamahadjana mangi dapat piapanjalin uno-uno na aula-aula mangi pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala mga kataw-tay manguran mga anak kapo na mga tiranan pagka naghubaya-hubaya ka to taniyon mahasud si mahatinggi papag mahuwaon ka niya biyayta ka to taniyo direct din ka niya iwan pialaway dahil nga kanabihan iwan karasulan kahinapusan naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala junjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga tuan hilabay tani dahil nga pangasubo uno in wajib amin suway na tutod tangkisan mga tuan sabuton na to haruman ini bang uno namayan in papatangkisan ka to tani si mahatut si mahatinggi iwan dia din kagit tani tumangkis dahil nga mga patangkisan niya rin ka to tani muna mga tuan maghanli kita niyo ini karuan niya lumayo kita niyo ini katu niya tumapuk kita niyo dahil mga nasabot kangian mga kakasih sila Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga papatangkisan ka to taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amin sugay na tutod tangkisan hikaisa niya agul amo na impag-anyaya amo na impaglaog impaglaog iwan pag-anyaya na aun hatiap-tiap kanabihan sarawa mga tuan timaog hama siya ini masarab ka na timaudin nga no siya timaudin pag-anyaya timaudin na no siya tinaud impaglaog daya sa mabiyan masakitan niyo
Dahil mga firman sila Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah sa gunay tuudin Allah ta'ala la yazlimun nasa syai'a, di siya manglanyaya, hindi siya magpanglaog hasabarang si manusia. Tayan tuan, walakin an-nasa anfusahum yazlimun. Sumarawa paman si mahasut si mahatinggi, siya yan amin ipon ko yan, naglaog siya simbaran niya. Tuhan niya di manlaog ka niya, nabi niya di manlaog ka niya, malaikat piramang ka niya di manlaog ka niya, pagkahin niya di manlaog ka niya, kampung niya di manlaog ka niya, nahisyo rin manlaog ka niya. Paman sin Tuhan, walakin an-nasa anfusahum yazlimun. Sumarawa mga manusia yan, baran nila naglaog habaran nila. Tak kau mga tuan, na wayon makatayma, wayon mag-admit niya ugan ni baran niya, way sa inatay na sintao kaya laugan kuno siya, kaya laugan hindi magan, kaya laugan hindi aug, kaya laugan hindi daug, kaya laugan hindi aug. Ciao pama nayari mga tuan, hadis dan kan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, rawahu Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم. Kamu tuud dengan nasabut yaddo, tanpa nini natay niyo, bukun kayo sa mapasok tampanan niyo, tangkisan niyo yung kabuhi niyo, dahil na nasabot pag-anya niya ibang paglaog. Mayta fa inna dhulma dhulumatun ila yawmil qiyamah. Kaya bang di mahalunay, masing-masing rin manusia laugan niya imbaran niya, ayayahun niya imbaran niya, na sabun na ito din nasabot pag-anyayan, nasabot paglaog yan, sambil paadlaw kiamat. Subhanallah. Para kala dakula mga tuan, para kala dakula mga anak apo, wala nalilingogin manot siya din niya sinlingog gamasa na ito ini. Unong sabab, yung sabab niya rin ang mga sabab paglaog, pag-anyaya. Banglingog yung pag-anyaya rin doon nga laging kalingogan, adlaw ka na.
Tanu mga to. Yung sabab sin pag-anyaya, bang di mahalulay? Yung problema sin paglaog, bang di mahalulay? Bang syari padunya? Ahlaka man kana kablakum. Kaya hina. Nasipog iwan na hinain umat na kauna. Biyaita kato tanong sinjunjung alayhi salatu wassalam, ang parit na kawalikan yung paghina, yung paglaog, yung kasipukan na umat. Di na kawalikan yung naawon hamasa nila, nasipog sila. Pinatangkit na sila Allah Ta'ala yung umat ini. Kaya raitaan ng Nabi nila, raita yung umat mo. Patangkisa sila to di nga paglaog. Na, yung guru, raitaan niya man yung murid niya, hinagisin murid niya, hapangita kulong niya, naglaog ng tao kata. Tiyo na kumanin na kapil. Hinda siya na kapil. Amurain wala miutas. Amurain wala nanaykul. Dahil nakawayaan si mahasud si ibang mahating. Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqul tampan nitud. Pagtampan kamu nga paglaog ng paganyaya, may taon mang daraat. Aun mananangdan. Hisiyo. Hisaytan jin. Iba ni syaitan manusia. Syaitan jin na taod tindog niya. Di siya kabuto ni panggad niya tindog niya. Damik yan ni syaitan manusia. Mga kakasih, para kala dakula. Bukong para kala sibi-sibi. Ahlaka aw halaka man kana kablakum. Nasipog iwan na hina. Inumat na kauna, di naman jari balikan sinuyog penumat ini. Maita hamalahum ala an safaku dima'ahum. Nangdahi kanila panag-asag dugo, nangdahi papagbuno, ino nahinang sabab dahil hapag-anyaya, nahinang sabab dahil hapaglaog, dahil sababan ittaqul tangkis kamu tubihan. Tangkisan ni nakal niyo, tangkisan ni pangatod niyo, tangkisan ni pangdungog niyo, tangkisan din kabuhi niyo. Nangdahi papagbuno. Iwan nangdahi. Istahallu maharimahum. Butangan na sintuhan hukuman haram.
hasabab sin pag-anyaya, hasabab sin paglaog, diantian nila haram pahalal. Diutangan na sin Tuhan hukuman di man gani. Pinahan nila hukuman hasabab sin paglaog, hindi man jari makajari na. In halal halal, in halal halal dari na mapinda, in haram haram dari mapinda. Malainkan hasabab sin pag-anyaya, hasabab sin paglaog, hasabab sin pagkatipuhan. Nakapagbuno. Hindi karwa hiyalal in hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak kapulam. Tangkisan natin bihadto sabab. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya kay banang hadis. Tajawwadu. Pagsadya ka munuto dahon mapatay. Paiman sintuan ang mura. Wa tajawwadu fa inna khairat jadit taqwa. Pagsadya ka mo sinlutuon mapatay. Sa ay sadya ka mo magsadya rahon mapatay, halaw anyaya, halaw paglaog, halaw paganyaya. Marayaw lutuon pakamatay, amo ng pagmabuha. Tayan doon. Naunang pagbabuha-buha niya, di makawasin umat niya doon. Khairu jad at taqwa. Wa syarru jad insani ni marasin taunuto, insani ni sabyahun sin taunuto ila yaumil ma'ad paadlaw kana amin adlaw janji ni aywan sin Tuhan niya. Al-udwanu alal ibad, amo na yung paghiluhala. Amo na yung pag-ambulda, amo na yung pag-anyaya, amo na yung paglaog. Manaykod siya nga dunya, bira niya tumangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-iyazu billah. Al-udwan ala al-ibad, paghiluhala. Sin nagparain Allah Ta'ala Nabi ibn Rasul magbaita sadya kanila, innama bu'istu rahmatan walam ub'asu la'anan. In ako sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naraak sin Tuhan magkasinasa. Biyahin yung pagkasinasa, biyahin yung pagtulong-tawang. Walam ub'asu la'anan, wala ako naraak manukla, wala ako naraak magiluhala. Innama bu'istu rahmatan muhda, in ako naraak maghatod sin pag-akasilasa, iwan maghatod sin pamanto. Anak ka po, tukmal na itong pagsukol patuhan. Sa taod-taod dinihilandihin ang umat ini. Inatulakan matawd dihil kanila. In wala nakatulak matawd dihil kanila. Sa ayaw sadya pa kayon pahikapag anyaya. Ayaw sadya pa kayon pa manginang pa mag-ambulda.
tu indirilan ka tu indif ka tu tanusin Allah Ta'ala tiu sarang-sarang imam matawag aula na pakayon na tu pahikarida ka tu tanusin Allah Ta'ala dahil di adunya indumatul intay Quran ini kawin makuyag ano yan mga anak apo na nagto mga tuwa ni kaisa hikarwa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجسد الرسول صلى الله عليه وسلم وقت nagdaak siya, nagpara siya, magdadakwa. Magpasampay sing Quran iwan hadis. Magpasampay niya, simpiya-sampay niya hamak ka iwan na Madina. Aula-aula timagna siya hamak ka. Ang pahamadina. Inaliha mga naraat niya, aula-aula na yung mga taon Za'far ibn Abi Talib iwan sin mga iwan niya hawak to sila riya at pahula Yaman wala dadating na hula Yaman dama sa nato ini pakala sallallahu alaihi wasallam ittaku da'watul mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab usia surusin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini minangun niyo pagdating niyo kaitaan sila si Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga wiyata yassiru wala tuassiru ay liw pahunitin tao sin pag-akam ay liway tayo sin kasigpitan way kasigpitan at pag-akam way kahunitan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wala nagdakin Allah Ta'ala haipon niya kasigpitan kahunitan ng jasad, kahunitan ng pikilan, kahunitan ng agkalway. Laita. Piararahan sintuhan atunan. Danan ini kahunitan ng wala miyagad sinatunan. Wala miyagad sin sistema. Nakananan sila problema. Nah, ulin baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunaffiru baita anno sing kakuyakan ay mo baita sing kasusahan patututan ng manusia paanungan ng manusia ini hudlah. Nah, uno pendeta salta tangkis kamu dengan panawag dengan pandua sin mga taunaan ngaya tahu kelauan
doa nila pa Allah Ta'ala way tampan. Yung makna sinuay tampan, direct pa Tuhan. Da'watul mazlum laysa bainaha wa bainallah hijab. Way nakatampan antara niya ilang sintuhan niya. Hisiu-siu tau kelauan. Tani mga tuan. Amiyadtu dengan mga riyanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga usog ganarun. Kaya sabi ang mga tuan, ipangasubo na tundas yung mga usog ganarun yan. Yaqulu alaihi salatu wassalam, inna min ummati rijalan nagsabda ang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mga makna niya, aun din ha mga umat ko usog pilihan, usog ganarun, bukol usog pandang basal, bukol na usog pilihan, usog ganarun. Hindi sila yan. Iwan may ta sila na inausog ganarun. Hanggang sila na inausog ganarun. Al-imanu billah. Hasawab sin pamarat saya nila pa Tuhan. Umum pamarat saya nila. Asbatat fi qulubihim mahurut. Mahugutin pamarat saya nila. Bukod mahugutin sintuhon nila. Bukod manipis yung badyo nila. Sa gawa. In-iman nila. In-taud sinukun iman. Ulun. In-ulun niya tumahugot halong sinjantong nila. Mahugot ba'y simbog malaggo. Way makajugjug hagod. Amuralimog. Bangka uri makajugjug. Sa bangkawa sa sintuan, kabayaan niya mabustak, kabayaan niya magugjug, kabayaan niya mapapad. Sa gawain mga usog ganarun. In-iman nila. Asbatat fi qulubihim. Makusog. Pagka siya makusog, di makaraos in syaitan jin iwan syaitan manusia manglarak ka niya. Aun tampan. In tampan niya amunin pag-iman makusog. Magkarunahan kita ni mga tuan dihat tindagbos. Na naaso. Man haula man hum hinda siyo sila yadto. Amin makusog ba yung simbog? Way makaiwal simbog, bangkawa sa rasin tao. Magpun na sila iruhan, diatusan na iru. Jugjugon nila yung buod, ito nila yung buod, di nila makaya. Makusog ba yung dito? Hindi siya silado. Haulaihum. Hindi sila yadto mo lang kita ni inibukol. Ha antum haula.
sila yadto mo na kita ni hukum. May isiw sila yadto. Sila yadto mo mga sila ini. Isiw sila yan. Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar. Nag-number 1 ya Abu Bakar. Maita. Timbangin iman ya Abu Bakar isa-isa niya. Dengan siniman na tuni. Kataan si Manu sa dunya ini bilyon ng Muslim. Marugat lang. Makusog lang. Pamarat saya ya Abu Bakar. Turayan tuan. Dahil sa wabiyani pala wag kato tanuunin hinang niya. Mano siya da siya kato. Usog da siya kato. Sa wala na to niyawag. Niyawag na to niyawag patta ha social media. Patta sindid to patta sindi, patta sindul. Suara singgad to suara singyaun. Social media. Antay nini. Umatud, wala kaya karu-kiaru. Dumulog, wala kaya karu-kiaru. Basaw na masjid. Tiyo rin dumulog. Tayan tuan. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam daitan kita ni mga usog ganarun umbul hambuk. Di magkahailan sindunya, di magkahailan sinlingkat sindunya, sa doon sila lingkat kabayaan sintuhan, buko na lingkat kabayaan sintao. Ya Abu Bakar Siddiq. Law wujina iman Abu Bakar Siddiq wa iman al-ummah yang cinta marat saya nanti la rajahat marugat imannya haisa-isanya maita hambuk na yung mga kiyahugat as-siddiq wala siya namuting patuhan wala siya namuting hanabi wala siya namuting na pagkahi wala siya namuting na kahiyup-hayupan na yung masa ini ipagbaita bang monong dari akalan di mo makaway maksud mo bang muyanlaw dari putingan di mo makaway maksud mo hipagkakawa maksud yung pagputing ama sa natuin di mo lang na makaway mission mo ang simbisyon mo atabi na kuri mamuting sinyad to na gaweta sintuhan la yuflih la yufliha di tuod sumanyang inta uputingan di maing halong kaliruan di maing halong kasusahan inta unamuting pa Allah subhanahu wa ta'ala bangha pamarintah sinta ujil tani mga tuan nah ilusog ganarun ha ummat sinding dunga na salatu wassalam ya Abu Bakar bayi nakapamuting ya dinong bulambu hingkatan iray tasintuan tayo di wala pa natatalo siya agad niya wangga nga Tuhan hingkatan iray tasintuan di wala pa natatalo parapena siya sebab Nabi lain kita ni masa natun turayan Tuhan hikarwa sifatnya waktu nunid na sila rin Makkah
sila ring Makkah pa Madinatul Munawwarah binin ng katan sabir halra dianiya sadyan mahalra unin dianiya inaginiya karidaan ko na kakuyaran ko na hindi hatuhanin din ka ako way na kakuyaran ko raditu billahi wa rasulih kakuyaran ko na akan sintuhan iwan sinday tak sin nabi niya ang pinday tak sin pikilan ko way tak sin nafsu ko way tak sin katantan di ko na akan karayaan na sintuhan ng karidaan ko aturan to ang pasandong ako no imagine ako ng pamaran mo di asin na pamungayad to aun lang na karayaan ko aun kanapsuhan ko hakuti ka di magpinit intuan di karayaan sintuan na karoon ko usog ganaro dahil sa wabyan kaya kaitaan na sintuhan ng Nabi niya ini Abu Bakar tausuwa kaunahan na to mga tuwan ng bihad duragbos bukong tuwag pagulaan ng dunya bukong pagpakitaan sindayaw ng dunya hadlaw ka na sa dunya higayta na to sadya ining kabayaan sintuhan ining liangan sintuhan ining hinangon na to ining tangkisan na to ang pamin magbayta akong marayaw ang na magsusulat narang kau na may tayo ko'y marayaw o na sabguma marayaw ako nung na rin kayo mo bagkaw na may tahan sa man sa makulong na rin kayo mo bangkaw na may ingat ako rin kayo mo saing silaway tamassaku bi kitabillah wa sunnati rasulillah hindi bukan nila kallam sinallahu ta'ala iwan hadis singgunggungan alaihi salatu wassalam sabab yang dia tak sinallahu ta'ala dia tak sinabi kato hipagdiin ko kani yung dua ini bukong piyagdiin Arab kita ni piyaminan sa kanili na tuhalgaan ng piyamin kato tani hipagdiin ko kani yung dua para kana ini bangun biyog-bugan ini pamin ko kani ruwa ini di kamu manawang sa lukay ng buhay lan tadillu ba'di abada di kamu manawang di kamu masipog di kamu mahina di kamu manglaog di kamu manglaog di dakaw kalaugan naun yan kitab Allah wa sunnat amo ng Quran ini iwan sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin iwan sin nahinang sin upat khalifah hi Abu Bakar hi Umar hi Uthman hi Ali paano mga tuwan na inagisin murid guru ko kalasahan pangita ko si manusia kanya-kanya na pikiran kanya-kanya na idea kanya-kanya na ini prinsipo inakulong niya harap ko na maung papalman sintuhan inna akramakum indallahi atqakum mulia kaniyo, marayaw kaniyo, buko na nindita sinta upataw sa
Tuhan yung nagbaita patao. Amuyad, dito na ako lang naguro ko. Inna akramakum indallahi atqakum. Ang pendeta sintang patao. Ina ko lumamog. Dihani Abu Bakar. Dihani Umar. Diaday sabhani Usman. Aula-aula nang kay napusa ni adik. Dahil nga sabab yan. Ang wasihat nila. Wasihat nila. Usikum. Magwasihat kami kanino. Hamasan nila ilansing kita niyo. Langgong nila kita niyo. Kalasahan nila kita niyo. Kiawinan kita niyo. Di na kita niyo kahunitan. Ampeng sila kahunitan. Yung kiawin kato taniyo bukun lubog. Puti mga tuan. Upamakun kata. Bangkaw naggata bukun maputi. Takananam sa oilanab. Bilin kato taniyo puti na. Aula-aula na hamasa natin itumukun na sa dayadto na. Sakali rung tumbuk. Bukun pahat rung tumbuk, tiwod na rung tumbuk. Nakatumbuk pa bukun marayaw. Kita niyan mga tuan. Na, usikum bittaqwa. Hawaktin Abu Bakar naghalipe na rin niya. Magpatumtum ako kanyo. Inipatumtum ko kanyo at takwa. Magmabuwa kita niyo patuhan. Hinangon simpiat-piat bengkato kanyo. Namamarin peman simpiarin ta magmabuwa patuhan. At bayan to baita fa inna taqwa kana yung pagmabuwa patuhan ra'su kulli shay panguhanan singkatan pekerjaan itu bayan sabab yan inununan natu wala dunahunahan in pagmabuwa patuhan ada kala lingog ada kala kasusahan ada kala kasipuhan ada kala yaw may katanta suway in mangunahya kataan pekerjaan natu pagmabuwa patuhan banghaw niya ng pagmabuwa na aturan niyo ng kahalan na ito ini. Kurikin ng binuang tumbuk. Nalita ka ito kanyang sinabikain na sadya. Sa lugay mo wagbukan ini, di ka mo marung nambing, di na ka mo marung tumbuk. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Pagtagipon kamo marayaw patuhan. In resulta sin pagtagipon niyo marayaw patuhan, maglanggong kamo. Sa kalituan banta. Wa kunu ibadallahi ikhwana. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أي kamu sinunod kanila hindi sila yan
lupa nila yung pagtuhan. Di nila agaron yung kabayaan sintuhan. Kabayaan nila na nagaroon nila. Napso nila ni nagaroon nila. Ayaw ka magsinuran. Sa hising-sinuran, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi, pilihan kita ng sintuhan. Nabi ang pasinuran. Buko namin mga yawon, maapampunda kuman, tayo, piyagmumulkaan sila Allah Ta'ala. Sa kalyamun ng sinuran, sinuran pag-uyun, sinuran badyo, sinuran adat, sinuran singkatanta. Sinad to ang teori na sin Allah Ta'ala, walakum, yan ang doon kanyo. Haun niya kabakan yun, di Rasulillah, hanara aksintuhan. Uno, uswatun hasanah, sinuran sa rayaw-rayaw. Sa rayaw-rayaw pakain pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukong sa rayaw-rayaw hantara nito, di ang magdaog. Mami na bupirit, mami siya jagjag. Uy man mami na jagjag, mami siya tukong-tukong. Uy man mami na tukong-tukong para punamaw. Kana style. Hinangan nakita niyo sintuan, designan nakita niyo style. Uno-uno na wala. Uno-uno na lupa sa ini style. Uwot na beta sintuan ka. Ay nakamu sinunod kanila. Tano yan mga tuwan. Yan din Abu Bakar. Aun lang na kabayaan ko. Aun kanapsuhan ko. Sa kutika di kabayaan sintuhan, di ko nakaroon ng napsu, kuri ko nakaroon ng sahwat, kuri ko nakaroon ng pitilan, kuri ko nakaroon ng katantan, kansi yung nakaroon ko. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabihan, usikum bittaqwa. Magwasihat ako kaniyo, magmabuwa kita niyo, hininan kita niyo sindaakan kukuyahan. Sawad makakuyag, may ta makakuyag, aun dirihilan, aun tutumbasan dia dunya, auna-auna na hadlaw, gana-gana. Salta, tangkisan na tuuliangan. Ang kaya na tutumangkis to, maghali, lumayo, unikatutumapok sa kalituan, mamantayan ng mga tao. Ya subhanallah. Bunot masada ako nung namamantayan ako. Akarun na ito yung kabayaan sintuhan ako. Ihagad man ni Abu Bakar yung kabayaan sintuhan. Giyanti ang sintuhan di padun niya. Aula-aula na insiya kiyaway ta na tausuwa. Isan kita nuri nakawak kananan nga bangman na to maurul iwan makaurul. Maulog kang baita sila Abu Bakar. May tas diad to. Hintakwa unahan guide singkatan hinang na to. Apabila wala doon law. Ayaw pari lawin da. Ayaw pari lawin da. Misalnya kurik da. Sa kurik na to na. Sintuhan yung magkurik. Dahil sa ba't misalnya yung kurik da. Sa kita yun yung nagkurik. Nah, unang painwasiyat sila Abu Bakar. Usikum bil Quran.
magwasihat ako kanyo tungod pa Quran na magulo kita niyo. Piyamin kato tanin Quran, hipapaingat kato tanin magsusun ng mano siya di maingat magsasing Quran. Halawang ko ni pangasugo dahil ang mga pangaswalong sugo alam sing kubul wa ma imanuka nabukong nilay tamunan niroon ha kanyo bukong Imam Ismail yung kamulong niyo Imam Ismail hindi to kamo Imam Abdullah hindi to kanila Imam Yaqub nah ginisan nengan buko na muad to amin yung pagtagon Imam Al-Quran. Dahil sa wabang mga tuan bukong kita nilit misang taumaas. Amin masipog na kung magtupamasjid, tumbo ka na hagdeng kurik tumbo, kadto na sigurang may pagbasa niya. Yadto na gayta kayo ngayon alit bihay ng katanta. Sa suway tumbok kurik. Naita khairukum man ta'allama al-Quran. Yung kaming katantan mano siya marayaw. Sa inna kawid da indayaw amo na yung masya iningat sinsulat sintuhan niya. Ba't bang ini akadin sapi doon na ininangad din yung sapi diyaon. Sa baba sila sing karayawan. Tani mga tuan. Khairukum in marayaw kanyo man ta'allama al-Quran wa 'allamahunna. Iningat iwan magpaingat. Tuwayan tuan. Yan ni Abu Bakar. Laita yaddu. Fa innal Qur'ana nurun. Sahaya. Sahaya kagunahan sing jantung na to. Dahil hindi na dunya. Misan sa dyan light ini, bang mapatay? Na, bukong para sa taon-taon. Sa gumawa din ang bay, pagkahiga-digaran. Di ka sa dalamin paso. Pasandong ako no tuwanin paso halong singkubul. Sabi na tulad ito, pasandong sablong na ito, may matay na kita niyo, hukog na. Pag sama-samahan na sinuod, singkalog, di na ito mapasandong, sa enta sandong na ito, bihad ito. Nagtutuan. Ipapangadyi ka ito taning Quran, ipapaingat, kagwasihat sila Abu Bakar, hawak to siya na marinta. Innal Quran nur. Sababing Quran yun sahaya. Wa sa'adatun wa hidayatun wa rahmah. Iba ni kasanyan kayo. Buko ni kasanyan taud sinsin. Ama taud takasin. Halong kaliruan, halong kasusahan. Halong katapukan. Tiya tapukin siya niya, tiya tapuk mimbaran niya. Turayan tuan. Magulungin Allah Ta'ala kato. Lagi rin sin ina, anak niya, singin ulong sin Tuhan kato. Pagmus dilan kita ulo-ulo na kagunahan ta. Di maragbos inulong sintuhan kato. Di magkagunahan Tuhan karayawan kato, sakit yung magkagunahan din kanya.
Yang ini Abu Bakar. Hidayah, rahmat, wa sa'adah. Nah, wala sinang yang tahu hasabab sinyad tu. Tiai Quran nilai Quran. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran hujjatun laka wa alaik. In Quran ini wangmu ya Rab. Atu ni muriha dunia. Atu ni muhadlo kana. Tumarang kay muriha dunia. Tumarang kay muhadlo akhirat. Nawangin Quran ini muagarun masipug na kauriha dunia. Masipug na kawadlo kana. Kumangi na kauriha dunia. Iwan kumangi na kawadlo kana. Tak yan Tuhan. Maita wala muara din kabayaan sin Tuhan. Sin wala kau pihunitan. Hangkan kau pihunitan wala muara din atulan. Sin dia maita sin Tuhan nakamatau din ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Uwi namu pihunitan in tiap-tiap ginawa. Haraakan namu, haliangan namu. Maita kau pihunitan wala muara din guideline. Wala muara din atulan. Nah, yung sasakatan ni subay lana nakiulan mo sin tubig para ka nakulo. Pakayanak ka. Harap na rin. Bukol harap pakabayaan mo. Nah, yan tutuan yung gaita sin Abu Bakar Siddiq. Kato, dahil nga sa rabyan, hapa nga suya Rasulullah, hisin mga usog na naroon pagyanin mo yan. Hey Abu Bakar, namura-murahan mga anak po. Hipagsukol natin dinilang kato tanusin Tuhan. Wala kiyarihin na umat na kauna, kiyarihin na umat ini. Tianda sin umat na kauna, tiyo-tiyo pagkauna, tiyo-tiyo karayawan, tiyo-tiyo pag pamayway, tiyo-tiyo sasakatan. Nakaibadat sila marayaw. Yung kita ni, tiandas kita niya sa taod-taod pagkaun, sa taod-taod badyo, sa taod-taod sasakatan, wala kita niyo nakapag-ibadat marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan mga anak po. Matiranan, nabot ng waktu na to na uuhon natin atay na to. Uuhon natin akal na to. Uuhon na to. Aula-aula ng gantong na to. Pataalukon na to pakabayaan sin Allah Ta'ala. Ayaw na to pataalukon pairuhon. Sinlingkat kabayaan sin tao. Sa doon kita nuhalingkat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana min al-faizina wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.